Minyaya po nga saya king pormerong aldona ning 2024 ing aguman sandok king balening minalin kem Pampanga. At kaugnay na po niyan, makibalita tamo king meging celebration. Kaya ba tayo po kay kakatamong programa is Sir Romel Tubig, ing Information Officer na ning balen ning minalin. Sir Romel, may oras po kaya kayo. Happy New Year po, sir. Maya pa behi po, pero yung pansab lang manalbe, ngayon behi po. Opo, may kumpisa tamo king masayang festival ne king pamanyalubong po king January 1, 2024. Kumusta po ing meging selebrasyon? Ikita mo po ne king social media mo naman uling makatutok king CLTV talagang ana pong kasayang selebrasyon king kaya kayong lugar. Kumusta po? Ana pong kasayang kasaya, uling first time mo rin po ngayon aguman sandok history, itang may lalampong benging mayari. Uling din pong kaya kami pong kabalen, uling abangan din po yung aguman sa Dok Banwa-Banwa at ulyanan din po rin may maglipat na pong bale. Talaga pong panyabatan daw po kindalan para mo po palitrato din floats at saka po rin performers. At saka yung most interesting thing po ngayon Banwa, rin pong may gaya karina yapin po rin kapitan, karin pong barangay. Alright. Bayo tayo po puntalan itang detalye king meging selebrasyon para po king kapakananda rin kaya katamong manalbe. Nanuya po wari ing aguman sandok, nanuya po yung pibatana nini kasi po ta magtakala ring manalbe o bakit ding lalaki makapiblas lang pambabae makasulod la pong duster. Explain tayo po ka rin kaya katamong manalbe nung nanuy aguman sandok. Actually po yung aguman sandok po, meron nga po karang maluwat na pong festival kay Pampanga. It's a community-initiated activity po niya. Mapilan po karang kabalan mi po kanita kay San Nicolas, kanita pong December 30 of 1931. Atin lang pong aguman, yung lagyo na po aguman na lang tutol. Dapat kita pong alto ngayon, tapi sabi na po, uling pong yung banwang 1930s po kanita, ang pong late 1920s, may na po yung pupul. So, rin pong tao nga rin, sabi na pong mamiyalang sa yaking balen. So, yung gewara po, 2 days later of January 1 of 1932, ganapan din po yung pekamumunan diling aguman sandok. May piblas na pong pambabae, pekya po sandok po rin karelang asawa, may nagdalala po tulaking plaza. At the same time po, manibat po kanita, Banwa-Banwa po, may gaganap niya po yung aguman sandok. At eventually po, regang barangays, miyabe na la po ket celebration. Makala niyo po kaulagay ni kareng taga Minalin kasi balot na naman po itang period na ning Desyembre hanggang January. Very busy kakita mo po ita, uling kayabe mo naman king kultura tamo talaga itang pamag-celebrate Paskong Pambayong Banwa. Pero despite of that, ikita mo po king meging participation da rin kaya kayong kabalen ken pong Minalin itang karelang full support baka na ano ya po wari kaulagay ni para kareng taga Minalin at ikita mo po itang talagang suporta da rin kaya katamong kabalen ken kaya kayo pong lugar. Actually po, if I may quote, kaya tamo kung meto po kasi ka rin judge this year, RD Richard Daynos, yung sinabi ko na kasanting festival yung uling organic yun. At community initiated. Akit mo rin mismong magpakapagal, dahil may Mario, o po rin may Palet. So yung meto po kasi tungkol kayo aguman sandok po ngayon. Akit yun po yung community effort. Actually po, sabi na po nandun po, mamimisconstrue yan na atin pong mababastusan na po ng women, lalo na po ngayon, even the LGBT, QIA community po, tabalara po, this is an attack on them. Actually po, yung aguman sandok po is actually giving honor po, ang pong respeto ka rin kababayan. Uling pong, para mo akakit na po rin Minaleños, itang kasakitan ng yung pong pagiging ima, ang pong struggles of women na hanapin. So, po sana mamarokan na Pota Balara, Potedo, consider din may malet din yung lalaki may plus din LGBT at saka rin babae. Ali po, kaya totoo na po niyan, almost din pong kakatamong community, kaya po kakatamong LGBTQ, ila po rin kaya tabi na pong float. Ila po makeup at may ngayak po ka rin kakatamong Reyna and performers. So, it is a community effort po.
we are bringing everybody para po sumaw, so pande po yung kanilang float, yung kanilang performers, at maiyapin po yan yung tula na dadala na talaga ng aguman sa dok. Pamisan metong na po rin minaledyo. Opo, Sir Romel, na ano ya po ing tema yung ngening banwa para king aguman sandok? This year po, we have decided i-align niya po kay bid na po ng kay katamong probinsya about the culinary heritage po na. For this year po, yung kay katamong pong theme is celebration ng lutong Minalenyo. So we featured dishes po, the ingredients that are very abundant po kay Minalin, kaya kami pong ebon and tilapia, rin pong gule, at po rin pagmaragol may pong dishes like po ng bulditsilyo, which is uniquely Minalin, yung toyotang manok, yung asadong matuwa, rin po, abelangan po ka rin featured may po yan napon. At ikita mo rin po lubang dakal po talaga mag-participate this year kumpara po karang may labasan. Uling syempre may kapandemya at akakita mo po na may balik na talaga itang excitement na yan po pong full support na rin kaya kayong kabalen ken pong keng Minalin dito pong floats, may ka-competition po ba? Karetang floats may participate at pilan na po rin may kiabe for this year? Yes po, ang aguman sandok po is judged po nila pong atlong categories, which is the best in float, ita pong best muse, at saka po itang street performers. So ngayon po actually everyone is happy po kasi ikit mi po na talagang make step up la po. Siguro po uling atin la pong fresh mandate like manong kulan ka rin barangays, ita pong malaman nun lang malamig pakitang gilas la. So talaga pong ating pong street performers na kulang ng dinalan po reg mag-perform da per barangay atin pong makantakarakal. So just imagine kung pakanano po kakabay kaya katamong parada. And kalupan napit po ning sinabi ko nandin, the best highlight of this festival po ngeni, ilang kaya katamo pong megayak, yapin po rin kaya katamong barangay kapitans. And for our Reynaning Sandok po, kaya kami pong municipal vice mayor at concert, yapin po yung kayang partner, kaya kami pong mayor. At atin po ba itang yearling abangan tamo po aking aguman sandok itang manyambot kareng kaya katamo pong mekiabeng kalalakihan pero makapiblas ng pambabay sabi pin po din to give tribute kareng kaya katamo pong kababayan atin pong menyambot. Opo, actually overall winner tamo po yapin po yung barangay San Isidro. Yung katamo pong overall first runner-up po yung Barangay Lourdes. Ating overall second runner-up po yung Barangay Santa Rita. And if I may note po, yung katamong best muse for this year, yapin po yung kapitan na ng Barangay San Isidro, Honorable Rodrigo Boy Talavera po. Alright, congratulations po kareng menyambot pero Sir Romel, ken po kaya ang tutuking banwa na ano pa po ingasahan tamo kasi akakita mo po yearly talagang mag-improve mas dara kala po ring susuporta and I'm sure ini po maragulyang sao in terms of tourism ken pong balena ning Minalin. Opo, iyapin po yung main tourism activity na po talaga ng Balen, which is it's our balam po, if we are looking Pampanga as a whole, it is the contribution of Minalin for our Pampanga as the Christmas capital po So akit po we are celebrating it, everyone is sleeping, uling mapagala po na ng Bayong Banwang celebration. Yung Minalin po, akit po mag-prepare para mamiyasaya po king mumunang aldo ng Banwa. And to give it another kay po, king kaya katamo pong Banwa-Banwang akakit. So for next year, we hope to improve more, and syempre po, hanggang na naman pong activity, everything needs improvement. So definitely po, we will improve more, lalo na po kay katamong float parade. Ikit mi po, uling everyone really prepared. So overwhelming po, kaya kasanting daw po na uling ating po mga skupadalan. So ating pong portion na medyo may setback. Pero that was just part of the kaya po. Pero kung lalawin niya po itong bigger picture, everyone did their best. Talaga pong, for me and for us, sabi natin pong mayor, everybody is a winner po. Ketang may labas sa Aguman Sandok. Alright, before I let you go, potaputin kayo pa po nga mensahe nga buring idake, lalo na po karengega na ganang ginusal banta maging successful ng Aguman Sandok. Go ahead po, sir. Yes po, kalupan natin po ning sasabihan mi, we thank everybody po dakal pong dakala salamat, karengan pong kekatming kabalen, meki dake po at sinaw para kareng floats na po, performers, kareng pong Reynata mo. And syempre po, like it is always said po
it really takes a whole town to make a good presentation or a good product na hanapin po. And for us, Minalin po, yung best show na we can show the world is Aguman Sandok. Uniquely Minalin na hanapin po. Alright, once again, congratulations booking success na ning Aguman Sandok. Happy New Year po kayo, sir. Happy New Year po, dakan pong salamat. Thank you po, Kabalen. Napin po yan Sir Romel Tubig, Information Officer ning Minalin.